Bunun bir ötken vakıya hikayesi var, ustaz aytkandı. Bir şehirde bir uğru var iken. Kepen oradaydı iken. Kongon ölüktü kepenini varıp türmen burada olarken de. Ölgönden keyin uğru barat. Müziğini görüyorsunuz, lahatın ozdan kirpiç tizet. Kirpiçige jetip, da etmişasa, şol kabırdın içinde, lahatın içinde iki adam söylüyor ötedi. Ayağı kirpiçin teşiğinden açıp, bir kirpiç alıp tekin teşikten karadı. Ben kabırda şunday nete gördüm. Урматтуу Расул Акрам YouTube каналыбыздын катталуучулары. Техникалык себептерден улам мындан ары биздин видеолорубуз Расул Медиа аттуу жаңы каналыбызга жүктөлөт. Андыктан жаңы YouTube каналыбызга катталууңуздарды өтүнөбүз. Каналга болгон шилтемени бул видеонун астына калтырабыз жана бул видеону да толугу менен ошол каналыбыздан көрө аласыздар. Жакында Расул Медиа жаңы YouTube каналыбыздан бул дүйнө жана акыретиңизге азык боло турган видео баян, таасирдүү окуялар, алымдар менен болгон маектерге күбө болосуздар. Расул Медиа YouTube каналыбызга кош келиңиздер.